آمده که امید ابراز کنی، لبخند زنان تیرزه را باز کنی. هر روزی تو یک منظره از زیبایی است، با چهره شاد روز خود آغاز کنی. سلام و درود تقدیم شما بیننده های عزیز تلویزیون بهارستان. برنامه صفای سحر را در این صبح زیبا تقدیمتان می‌گردانیم. با چهچه خوب بلبلان سحرگاهان، با شیرشیر آبهای منظره‌های دلربای تاجیکستان، با هوای نکهتبار این صبح زیبا، با همه آنچه که ما در این طبیعت دلفریب داریم، صبحتان بخیر و شادی باد. تماشابینان عزیز و ارجمند تلویزیون بهارستان، امیدواریم شما با نیروی تازه و روح بالیده از خواب برخیستید و به تماشای برنامه ما شروع میکنید. بله دوستان گرامی، و معلوم است که این روزها نسبتاً هوای گرم در قلمرو کشور ما حکم فرماست. از این لحاظ مخصوصاً کودکان و نوجوانان را در این روزها احتیاط کنید، چون در آغاز برنامه الکی ما این را ابراز داشته ایستادیم و از ساعت 9 سحر تا ساعت 17 بیگاه نسبتاً هوا خیلی تفسان است و در این وقت خوب می شود که کودکان و نوجوانان بیشتر در زیر درختان و یا در خانه باشند. درست است. واقعا هم ما باید در این روزهای گرمی تفسان ارگانیسم خود را از نورهای آفتاب احتیاط کنیم، زیرا که نورهای آفتابی بسیار نیز به ما ضرر دارد. بیننده های عزیز، چند لحظه از گرمی هوا یادرس شدیم. اکنون بیایید یک سرود زیبا را تماشا میکنیم. ای جان
инсон дар давоми умри худ чандин зинаи ҳаётиро сипарӣ мекунад. аз ҳама шавқовартар ва хотирмонтар ин давраи наврасӣ мебошад ва албатта ин давра бо ана ҳамун тазодҳое ки дар худ дорад дар зеҳни ҳар яки мо нақш мебандад. имрӯз мо мушоҳида мекунем ки дар байни кӯдакону наврасон вобаста ба мавзӯъҳои гуногун мушкилиҳои равонӣ хеле зиёд ҷой доранд ва ҳатто волидайн яъне падару модарон низ ба маслиҳатҳои гуногуни равонӣ эҳтиёҷ доранд. воқеан ҳам ба гуфтаи мутахассисон 19% одамон ба мушкилиҳои равонӣ гирифторанд ва албатта хуб мешуд ки мо одамон ба ҳолати равонии худ низ таваҷҷӯҳ намоем. инҷо ба мо савол омадааст. шабнами давлаталӣ сокини шаҳри ҳисор чунин савол додааст: духтарам 13 сол дорад. бо суханони ками дуруштари ман зуд рӯҳафтода шуда ба гирья медарояд ва дастонаш меларзад. намедонам бо ӯ чӣ гуна рафтор намоям. ба мо чӣ маслиҳат медиҳед? ва бинандагони гиромӣ, агар шумо низ саволе доред ба унвони барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар, аниқтараш ба равоншиноси барномаи мо, метавонед ба телеграми мо ки айни ҳол рақамҳои он рӯи экранҳо намоён аст, саволи худро нависед. ҳатман мо ба равоншиноси барнома пешниҳод мекунем. ҳоло ҷавоби саволе ки айни ҳол Беназир хонд аз равоншинос мешунавем. волидайни азиз вақте ки дар бораи фарзандашон чунин аломатҳои асосии психофизиологиро бевосита мегӯянд ки дуруст мешавад, агрессияш пайдо мешавад, дасташ меларзад ва ғайра, ин аломатҳои гуногуни асабонияти кӯдаконаро дорад. пас саволе пайдо мешавад ки ҳамин кӯдак чаро ба ҳолати асабӣ гирифтор мешавад? заминаш дар куҷост? сабабаш дар куҷост? вақте ки агар модари азиз рӯбарӯи ман менишастанд ва ман мепурсидам аз он кас ки як нав тарҷумаи ҳоли ҳамин нафар кӯдакро, он гоҳ хеле чизҳо равшан мешуд. масалан шуданаш мумкин ки агар кӯдак ҳангоми тавлидаш бо фишорбаландии мағзи сар ба дунё омада бошад, он гоҳ ин хел кӯдакон воқеан кӯдакони хеле асабонӣ ҳам мешаванд, зудранҷ ҳам мешаванд, ба ҳар гуна сухан якбора эътинои ҳархела мекунанд. бинобар ин агар волидайн бо ҳамин хел кӯдаке ки фишорбаландии мағзи сарро дошта бошад, агар муносибат карда натавонанд ва он ин кӯдак аз кӯдакони дигараш билкул фарқ мекунад, он гоҳ аниқ ки мо қавӣ мегардонем ин аломатҳоро, ҳамин ларзиши онро, зудранҷии ӯро, асабонияти ӯро, мо пуру изтироб шудани инро, изтиробангез будани ӯро, ба ҳаяҷоноии ӯро мо худамон биё мусоидат мекунем. ман бо ин гуфтанӣ ҳастам ки бо ин хел кӯдакон муносибат бояд махсус бошад. муносибати ба худ хоси ҳамин кӯдакро бояд ба роҳ мондан зарурат. бо дигар кӯдакон дигар хел ва чунки ин кӯдак психологияш дигар аст. дигар ин ки шуданаш мумкин ки ин кӯдак агар ман ҷустуҷӯ кунам, аз модар бипурсам, аз волидайнаш бипурсам, он гоҳ мумкин ки сабабаш бевосита дар ягон вақт ин кӯдак аз ягон чиз тарсидааст. тарс мумкин аст танҳоӣ бошад, тарс аз ягон ҳайвон бошад, тарс аз ягон инсоне бошад ки тарсондааст. он гоҳ ҳамин тарс оҳиста оҳиста метавонад боз ба кӯдакро зудранҷ гардонад, боз ҳам метавонад асабонияташа баланд кунад, асабонӣ шавад. аз ин хотир дар ин ҳолат дахолати психолог хеле муҳим аст ва хуб мешуд ки ин кӯдакашро назди ягон равоншинос ё психолог бибарад ва бо кӯдак аз лиҳози психологӣ кор кунад, тарсрашро канора созад ва оҳиста оҳиста ба як ҳолати мӯътадили рӯҳӣ кӯдакро овардан зарур аст. яъне ҳама ин дар ҳолати дар хонавода аст. боз сабаби дигараш дар он шуданаш мумкин аст ки агар фазои худи хонавода, фазои оила
ناسالم باشد. فرض کنیم در بین پدر و مادر همیشه ماجرا حکمران باشد، خانواده و فرزندان او همیشه در همین فضا نفس میکشند، میبینند، شاهد میشوند و کودکان از نقطه نظر پسیخوفیزیولوژی هر گونه اعتنا میکنند به اینها. یکی اگر سیستم عصبش نسبتا سست‌تر باشد، انیق است که از جنگ و جدال والدین میتواند بسیار حالت ناگواری روحی در گرفتار شود، نین از زود رنج می شود، نینم از زمانی می شود. اگر منتظم همین خیل ماجراها و نزاعهای عائلوی سر زنند. از همین نقطه نظر ما باید با این خیل پدر و مادران هم گپ زنیم که انیق است که در خانواده بعضا مشکلی ها به عمل میاد، نافهمی ها صورت میگیرد و نشاید که در حضور کودکان واقعا این مسئله های حل طلبی خودشان را حل کنند، بلکه در یک شرایط علایده، در یک فضای بسیار سالم مسئله های حل طلب را بررسی کنند تا که شاهد فرزندان نشوند. بنابراین همین کودکی که در خصوصش ما گپ می‌زده ایستاده ایم، این معنای آن را دارد. اگر همین خیلی سبب ها جای داشته باشند، موافق باشد، پس والدین به حساب گیرد همین گفته های من را و امینم که اگر نیازمند به خودی پسیخولوگ باشد، آنگاه کافدرهای پسیخولوژی دانشگاه ملی و دیگر دانشکده های جمهوری در خدمت همین خانواده می شود. صبحانه سالم یکی از مهمترین غذا در دوامی روز برای حفظ سلامتی به حساب می رود. از روی نشاندادها کسانی که صبحانه نمی خورند در دوامی روز نیازی بیشتری به مصرف کربوهیدرات ها دارند. آنها نسبت به کسانی که صبحانه می خورند 40% شیرینی، 55% نوشاکی های گازدار و 45% کمتر سبزیجات و میوه استعمال می کنند که البته به سلامتی آنها و همچنین به ذهن آنها ضرر می رساند. واقعا هم درست است. مخصوصا برای والدان توصیه می دهیم که در فصل گرما برای فرزندان خود غذاهای نسبتا سبک را توصیه دهند، چون حالا ارگانیسم آنها در حال رشد است و البته به غذا احتیاج دارد. بینندگان گرامی، در بخش نوبتی صبحانه طرز آماده نمودن یک شیرینی را نشان می دهند. خوب توجه میکنیم. صبحتان بخیر دوستان عزیز. در بخش نوبتی ما تصمیم گرفتیم تا برایتان طرز آماده سازی چنین شیرینی اشتهاآور را نشان دهیم. جالبش این است که شیرینی به استفاده تفتان آماده می‌گردد. سراول چنین قالب‌ها را گرفته برای نچسبیدن درونش را روغن می‌مالیم. درون ظرف 100 گرم افشوره شفتالوی گرم کرده شده، 10 گرم شکر، 35 گرم آب، 10 گرم افشوره لیمو و برای شیرین گردیدن 30 گرم عسل ilova نموده آن را آمیخته میکنیم. برای شخشول گردیدنش ما رو میباید تا 6 گرم ژلاتین ilova سازیم. محلول را درون قالب‌ها به اندازه معین ریخته آنها را به مدت 30 دقیقه درون یخچال میگذاریم. تا شخشول گردیدن ما به آماده سازی قبط دیگر مشغول میشویم. درون ظرف دیگر 200 گرم شیر گرم کرده شده را با 22 گرم شکر آمیخته می نماییم. باید تا اندازه آن را آمیخته سازیم که شکرش آب گردد. و مثل قبلی درونش 5 گرم ژلاتین ilova نموده بالای قالب می ریزیم. ما شیرینی را بار دیگر به مدت نیم ساعت درون یخچال می گذاریم. برای آماده سازی قبط سیوم ما یک چند تا چنین دورچه از لیمو بریده از باقی مانده‌اش افشوره آماده میکنیم. درون ظرف 180 گرم آب را
бо 25 грамм шакар омехта менамоем. даруни маҳлул 55 грамм асал рехта боз ҳам омехта менамоем. акнун даврачаҳои лемӯро даруни зарф гузошта онро ба муддати якчанд дақиқа меҷӯшонем. афшураи қаблан омода намударо низ илова мекунем. барои ороиш шумо метавонед аз дилхоҳ мева истифода баред. дӯстони азиз, мо меваҳои гуногунро рӯи шириниамон бо чунин тарз гузошта маҳлулро ба он мерезем. ва барои охир онро даруни яхдон мегузорем. пас аз якчанд дақиқа чунин шириниҳои болаззат омода гашт. шумо низ метавонед аз ин дастурамал истифода бурда аҳли оилаи хешро шод созед. бинандагони гиромӣ, бори дигар ёдрас мешавем, ки шумо барномаи субҳгоҳии Сафҳои Саҳарро тариқи телевизиони Баҳористон тамошо доред ва боз ҳам барномаи мо идома дорад. пайгири ин барнома бошед. ҳоло мо бахше дорем бо номи далелҳои ҷолиб, ки шумо метавонед дар ин бахш маълумотҳои нав ба навро барои худ пайдо намоед. дуруст аст. фикр мекунам, ки ин бахш ҳам ба кӯдакони наврасон ва ҳамчунин ба калонсолон низ хеле ҷолиб аст ва онҳо метавонанд маълумотҳои хеле шавқоварро барои худ бигиранд, зеро ки дар дунё хеле далелҳои ҷолиби бисёре ҳаст, ки мо намедонем. биёед акнун ин бахшро тамошо мекунем. бо диққат бошед. субҳ ба хайр, бинандагони гиромӣ. дар бахши навбатӣ мо шуморо бо далелҳои ҷолибтарин дар бораи замин шинос мекунем. инак далели якум. дар қаъри баҳрҳо ва уқёнусҳо моддаҳои пластикӣ хеле зиёд аст. агар чуқуртар аз назар гузарондан мумкин мебуд, мо медидем, ки қаъри баҳрҳо ва уқёнусҳо бо шишаҳои пластикӣ, халтаҳо, масолеҳи борпечонӣ ва монанди онҳо пур шудааст. ифлосшавӣ на танҳо обро вайрон мекунад, балки барои ҳайвоноти баҳрӣ хавфе ҳам ба амал меоварад, зеро онҳо метавонанд партовҳоро тасодуфан фурӯ бурда ҳалок гарданд. далели дуюм. тақрибан 20% захираи оби тозаи ҷаҳон дар кӯли Байкал воқеъ дар Русия ҷойгир аст. кӯл оби хеле тоза ва шаффоф дорад. далели сеюм. бисёриҳо Африқоро макони хушктарин ном мебаранд, вале хушктарин макони рӯи замин ин биёбони Атакама дар Чили мебошад ва он як кишвари Амрикои Ҷанубӣ ҳисобида мешавад. дар ин ҷо борон метавонад 10 солаҳо наборад. далели чорум. чуноне ки олимон тахмин мекунанд, дар замин пеш аз пайдо шудани дарахтон замбурӯғи азим мерӯид, ки баландиаш то 8 метр ва бараш то 1.5 метр мерасид. миллионҳо сол пеш дар ин замин на чаманзорҳои сабзухӯрам, на кишзор ва на олами наботот ба мо шинос буд. замбурӯғҳо ба ҳаҷми бузург расида буданд, зеро он замон дар рӯи замин ягон ҳайвоне набуд, ки ба афзоиши онҳо халал расонад. далели панҷум. оби моеъ, ки барои таъмини мавҷудияти ҳама мавҷудоти зинда зарур мебошад, танҳо дар рӯи замин мавҷуд аст. аз ин рӯ одамон ва ҳайвонот танҳо дар замин мавҷуданд.
далели шашум. дар асл гардиши замин дар меҳвари худ 24 соатро дар бар намегирад. як гардиши пурраи сайёра 23 соат 56 дақиқа ва 4 сонияро ташкил медиҳад. дар ин ҳолат мо метавонем ба хулосае оем ки рӯз воқеан 4 дақиқа кӯтоҳтар аст. вақт ҷамъ мешавад ва пас аз чанд моҳ рӯз шаб шуда шаб ба рӯз табдил меёбад. аммо фаромӯш набояд кард ки замин дар атрофи офтоб давр мезанад ва худи офтоб аз мавқеи худ тақрибан 1 дараҷа тағйир меёбад. агар ин ду ҳаракат дар назар гирифта шавад, дақиқан 24 соат мебарояд. китоб муаллиме аст ки беасо ва тозиёна моро тарбият мекунад. китоби хуб дар ҷои муаллими хуб аст. ричард эстел гуфтааст: мутолиа ҳамон асареро ба вуҷуди инсон мегузорад ки варзиш ба бадани ӯ эҷод мекунад. бузургтарин ганҷина барои инкишоф ва сайқали хиради инсонҳо ин китоб аст. воқеан вақте ки мо китоб мехонем, ҳам дониши худро зиёд мегардонем, ҳам хиради худро воло. бинандагони гиромӣ, боз ҳам дар идомаи барномаи Сафои саҳар бахши ҳикояи рӯз аст. манзуратон. салом бинандагони азиз, субҳатон ба хайру шодӣ бошад. бахши ҳикояи рӯз аст. манзуратон. имрӯз мехоҳам боз бо як ҳикояи ҷадиде шуморо ошно созам ва аз панду андарсҳои онҳо шуморо воқиф созам. ҳикояи имрӯзаи мо аз бӯстони шайх Саъдии Шерозӣ, шоири барҷастаи форсу тоҷик мебошад. ҳикоя ном гирифтааст марди дарвеш ва мурча. мегӯянд марди дарвеше буд ки гандум меҷуст ва дохили бозор гашт, то ин ки ҳамон гандумеро ки мехоҳад бо нархи дастрас харидорӣ кунад. дид ки пиразане гандум мефурӯшад ва аз ӯ суол кард: гандуми шумо қиматаш чӣ қадар аст? пиразан бошад ба ӯ гуфт ки 2 танга. мард бошад замоне ки фаҳмид халтаи гандум 2 танга аст, вориди мунозираву баҳс гашт, то ин ки он халтаи гандумро савдо кунад. савдои онҳо дуру дароз идома кард, то ин ки марди дарвеш тавонист бо нархи баҳри худаш дастрас гандумро харидорӣ кунад. ҳамон замон халтаи гандумро ба хонаи хеш бурду зану фарзанди хешро ҷеғ зад. баҳри онҳо супориш дод, то ин ки онҳо халтаи гандумро тоза кунанд ва мард тавонад он гандумро ба осиё барад. зану фарзандҳои дарвеш ҳангоми тоза намудани гандум диданд ки мурчаи дохили он гандум парса мезанад. зану фарзандҳои марди дарвеш диданд ки мурча ба ҳар тараф даву тоз мекунад ва бо дидани ин саҳна дар ваҳшат афтоданду мурчагӯён ҷеғ заданд. ва марди дарвеш ба назди зану фарзандҳои хеш омад. дид ки мурча дохили гандум парса мезанад. оромона мурчаро ба кафи дастонаш гирифту ба назди бағали хеш бурд ва оромона бар замин нишаст. зану фарзандони марди дарвеш аз ин амали дарвеш дар тааҷҷуб афтоданд ва аз ӯ суол карданд: барои чӣ бо мурча ин гуна муносибат кардаӣ? он ки мурча аст ва ён ки ҳашарот аст, ҳеҷ чизи дигаре нест. марди дарвеш бошад дар посух гуфт: эй мурчаи бечора. зану фарзандон аз ӯ дубора суол карданд: барои чӣ мурчаи бечора гуфтӣ? марди дарвеш дар посух гуфт: баҳри оне ки ин мурчаи бечора аз назди хешу ақрабони худ дар ин халтаи гандум дур афтодааст. зану фарзандон дубора бо тааҷҷуб аз ӯ суол карданд: баҳри чӣ аз назди зану фарзанд ва хешони худ дур шудааст мурча? марди дарвеш оромона посух гуфт: замоне ки мурча ба дунболи гандум афтодааст, шояд нофаҳмида ӯро ба дохили халтаи гандум бор карда бошанд ва инак мо ӯро ин ҷо овардему ӯ аз назди хонаи хеш дур аст. пас аз чанд лаҳзаи сукут марди дарвеш сарашро дубора бардошту бо хитоб гуфт: ҳоло бошад ба бозор меравам. он пиразанеро ки аз ӯ халтаи гандумро харидорӣ карда будам пайдо менамоям. зану фарзандон аз ӯ суол карданд: агар наёбе чӣ? гуфт: ба хонаи он пиразан меравам ва хирмани ӯро ҳатман пайдо мекунаму мурчаро ба он ҷо сар медиҳам, то ин ки ӯ тавонад дубора боз ба назди хешон ва ё ин ки хонаи хеш баргардад.
این بود حکایه که براتون نقل کردیم. واقعا فکر میکنیم از معنای اصلی این حکایه پی برده باشید، چون که در عرفیت میگویند از ماست که بر ماست. واقعا هر عمل خیری که انجام داده شود دوباره باز به انسان به شکل دیگری برمیگردد. یعنی نیکی کن تا اینکه نیکی بینی. باید درک کرد که بینندگان عزیز هیچ یک حکایه و هیچ یک پند و غزل همین گونه ایجاد نمی‌گردند. همان نویسنده، همان شاعر در حکایه و اینکه غزل خیش نقطه را ذکر و اینکه درج می‌گرداند تا اینکه شنونده و یا اینکه خواننده از همان کمبودی، از همان خطاگی‌هایی که جامعه و اینکه خیش دارد زمان خواندن و یا شنویدن پی برد. البته باشد مقصد ایجاد گردیدن هر یک گونه حکایه، هر یک گونه غزل و پند و اندرسان در همین است تا اینکه جامعه و اشتباه خیش پی برد و دنبال اصلاح کردن همان خطاگی خیش باشد. خب بینندگان عزیز، بخش‌های دیگری برنامه صبحگاهی صفای سحر ادامه دارند. البته که حاضر فصل تابستان است، ما باید بیشتر میوگی ها را استعمال کنیم، زیرا که این هم در فصل تابستان مفید است و هم به سلامتی ما ویتامین هایی که در کارند می آورد. یکی از پالیزی هایی که امروز در فصل گرما وسیع استفاده می شود این خربوزه می باشد. بینندگان گرامی، حالا وابسته به خربوزه همکاران ما یک بخشی را آماده نمودند. خوبترش بیاید این بخش رو با هم تماشا میکنیم و معلومات های کافی درباره خربوزه میگیریم. خربوزه این یک نمودی میوه پالیزی از اویله کدوگی ها بوده به میوجات بودرینگ شکل شامل می باشد. خربوزه گرچنده در کل کشورهای گرم رویت هم، ولی وطنش اساساً تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، ترکیه و افغانستان می باشد. طبیعتاً خربوزه میوه روشنی و گرمی را دوست دارنده می باشد و در زمینهای خشک، تصفان و شور پرطاقت است. در این ردیف باید گفت که گرچنده خربوزه از سیرابی خیلی کلان شود هم، ولی نمی را دوست نمی دارد. خربوزه در شکل اساساً دراز رویه می شود، ولی نمودهای کره‌شکل آن هم هستند که رنگی سبز، زرد، سفیدچه و ماوا دارند. خربوزه را اساساً در تاجیکستان از ماه مارت تا ایون کوریده در ماه‌های ایون تا سپتامبر حاصل گیری می نمایند که دوره پختنشان 2-6 ماه را وابسته به نمود و مکانشان تشکیل می نمایند. تاریخ خربوزه زیاده از 1000 ساله را تشکیل نموده. در تجربه قریب که شکل یابایی آن وانا می خورد. از خربوزه آدمان مربا نیز تیار می نمایند که در زمستان به صفت شیرینی و مواد طبابتی استعمال می نمایند. روزها می گذرند. روزها از سر ما، از دل ما می گذرند. خبر ساعت تدبیر جدایی در لب از ره منزل ما می گذرند. واقعا روزها با گذشت خود لحظه ها را با خود می برند و ساعت، لحظه و روز را از زندگی ما و شما کم می کنند. مهم آن است که این زندگی را با کارهای نکو و از بر کردن علم و دانش سپری نماییم. با ما زندگی خوب یا زندگی بد داده نشده است. با ما فقط یک زندگی داده شده است و آن از خود ما وابسته است که آن را خوب یا بد میکنیم. ساختن یک زندگی خوب از همان اولی صبحش وابسته است. روزی خوب داشته باشید تماشابینان عزیز. تنسیتی، کامیابی و سلامتی شما را خواهانیم. تا صبح دیگر خیر.